Mentang ini page is pengut kirang elekai ke beliau bente bun gol tam haka history jong ka La Liga. Upawan kertan ke pau de upahinu liu bente arspa khat ar ligi gol hak por ba udang elekai hak klub Celta Vigo kumju na Real Madrid bat kumju na klub Deportivo. Kat bawawan ke bedan ke bakhendai de QD beliau bente padu arspa khendai ligi gol hak por ba udang elekai na klub Sporting Gijon bat kumju na klub Barcelona. Kan bawa-bawan kedan ke Pradi Cesar Rodriguez ulia mentep aspa pawit ligi gol hak por ba udang ilekai na klub Granada na klub Barcelona. Cultural bat kumju na klub Elche. Kan bawa-bawan kedan ke bahannya dayu Alfredo Di Stefano ulia mentep aspa arnyo ligi gol hak pol ba udang ilekai na klub Real Madrid bat kumju na klub Espanyol. Kat bawan katan ka Henry de Eurol ia mentep aspa prat ligi gol hak pol ba udang ilekai na klub Real Madrid. Kat bawan katan ka basan de Hugo Sanchez ia mentep hadu aspa live south ligi gol hak pol ba udang ilekai na klub Atletico Madrid kumju na Real Madrid bat na Rayo Vallecano. Kat bawan katan ka basau de Karim Benzema ulia mentep badu aspa lahu prateli gol hak pol ba udang ilekai na klub Real Madrid. Kan bawawan kedan kebalai di Hotel Mojara ulia mentep badu aspa sampai weteli gol hak pol ba ilekai na klub Atletik Club. Kan bawawan kedan kebaar di Cristiano Ronaldo ulia mentep badu lais pak kat weteli gol hak pol ba udang ilekai na klub Real Madrid. Kan bawawan kedan keberengkong di Lionel Messi ulia mentep badu saus pak yung satu gol hak por ba udang ilekai na klub Barcelona. Kini kita pengut ki liar ke beliau bantep bun gol tam hak ka history jong ka La Liga kat bawa kertan Bankong terhadu mataru udang dehi Lionel Messi opa dan nunu player opala berpengkeng ya kini krikot badang ya ibat da Lionel Messi hak ka La Liga. Temen tangi repu di pukul cok ni video la singat lat pas ngap ai gajing spot cok ke pas subscribe ngis kedua pat hak next video ko bless you bon.